Ngibingelele babukele emakhaya aligama lami ngemuzi wakhe Bibo ngikhona la kuMpumalanga ayethu TV akusimo podcast ngihleli lijalo lidzala la lizochazela ukuthi ngubani wakabani usukaphi lokuningi nje sova ngaye lijalo lidzala awuchazela ukuthi ngubani wakabani. Sanibonani ninjani babukeli, mina ngingironi wakalubisi lijale embutho ngokubutheka ngingelubhoni. Yebo yelobona awuchazele ukuthi namhla sila ukuphi kentekani. Namuhla ngisememeni ngisemvangatini. Yebo Ya ngitawujabulisa abantu ngelikhono lami ngebuntu bami. Ngikuva kahle ake sijikise kancane lana masikhuluma ngelijaha sikhuluma ngani? Sikhuluma ngelijaha lelibuthekile noma ngabe ungakanani esilong ubuthekile uthathe wena ukuthi ungubani wakabani lijale litsala le. Ake sikhumbude babukele kancane ukuthi yini kubutheka mase lo muntu lona ubuthekile lo muntu lona ungilento le anguyo yini kubutheka? Kubutheka asisho ukuthi ngilokugqoka amabhluku kuphela. Yebo kufuna nale mpahla lengigqokile le imvunulo. Kufuna uboke uyikhumbule bogogo omkhulu lebasishiyela yona. Singadi laba labavela nyalo. Yebo Mara inzabuko yethu asiyateni ukuthi sisuka kuphi siya kuphi. Yebo ngiloko so isichazele nje babukeli kancane ukuthi kubaleke ngani kugcina emasiko ngobe siphila esikhathini samanje labaningi bathi kungiloko nje uyabona sekunema 2009 abawadla amasiko kuwe kuthini ngogcina amasiko kubaleke kangakanani gcina amasiko? No Jalitsala kugcina amasiko kubaleka kakhulu. Angikhulumele for iside nami kubaleke kakhulu kugcina amasiko ngoba kunale tinto ukuthi lokhu uyakwati lokhu awukwati. Yebo ene ukuthi kufuna ukugcina njani awukwati. Lokhu ukuthi kufuna ukugcina njani awukwati. Se ngiyithathile isiphambako la ebusheni bethu sithi thine singithi sathi ngcono kunalabantu abadala. Kunalabantu abadala. So ngize ngangena la mbuthweni lana ngokuthi ngifuna lokumunya lendvo ukuthi ngifuna lwati ukuthi mina ngitsabukaphi ngimuntu onjani imvelaphi yami injani imvelaphi yakini imvelaphi yemndeni kugcina lesiko Jalitsana. Ake sitshele lamajala amancane lawo ukuthi uma sikhuluma ngemmemo yini ummemo kentekani emmemeni? Jalitsana yebo anginawo lamaningi. Yebo ndaba mfishane kakhulu ngoba nami ngisathanza kungena. Mmemo angiwati kangaka. Yebo Mara nangisemmemeni ngiyabona ukuthi no lana hlonipha amakhosi kubalekile ukwathi ukuthi wena ubuswa ngibani. Yebo ngelokubalekile sihlangene sibantu abasungu lo yena lo uyawuphila iculture yakhe ngiloko sigcina amasiko akhathalekile ukuthi uya umshayana lo umpedi lo umZulu mara sitawugcina amasiko ngila sihlangana khona siphilisane sakhana. Ngikuva kahle mbutho baba lijale dzala ngibonga kakhulu mfana kithi ukuthi sihlangane la kuMpumalanga 8 TV bafowethu iMpumalanga 8 TV le kuningi lonisata kuva about ummemo about emasiko sibonga kakhulu bafowethu.